kan solar system pon lam naya hian Uranus le Neptune te anoma eng planet boruak pol phut mai te thlipui lian tak om te ring pan te le thlan nei ve ati hian thilin thup tam tak ala om NASA Voyager tru chau hi heng planet pani tlo to om chun hilani in kumsang khat zakwa somriat chobora dai to khan ania champo acham reilo scientist chuan heng planet pani ta chungchang engenge mo hi hriat chua ani to awoi po yoi lo tur thilmak tak tak heng planet ati hian athleng tlat mai kan solar system a hian gas giant pali anoma hetilai hian Jupiter le Saturn te anglo takin Uranus le Neptune te hi chu tuilama hian an hausa bi khle tui tam zo ki chu avurang zong hian omin zirchian na thar bera chuan heng vur noya hian tui finriat au mai thei ni in an soibo hei chau alanilova mithiam te chuan he tui finriat hi magnesium lama a hausa viang mai thei antia hetilai hian he tui finriat hi thil dang dai mangalo in siam ani mai thei antibo kan hriat tur chu Neptune le Uranus te hi ice giant tia hotel ani boka hei hi achan chu gas an pai aya tamma rocky ice core an nei fang hi ani heng planet ta te hian thil dang dai tak tak mu chu ani toin mithiam te chuan heng ice giant pani chunga te hian enge thleng chia ti hriat tumin an zir chiang mek po hei chau alanilova heng planet layer tum hi a thei rengem ti hi mi tam tak zo na ania heng planet ta te hian lunglu asu thin ti te po hi ilo hreto mai thei po Uranus le Neptune te hian tui finriat zau tak lunglu tui ril fek in siam hi anei an rin thu mithiam te chuan an soipoka hengai to na hi a thlak ti pol kanom mai thei engtin nge om thei ti hi thei ang to ka fi asoi kan tum don ani amasa in planet pani te chanchin then khat le heng planet te thil thleng an long mu chua to te ho hi an bi chiang to nanga Uranus po hi planet re le khor tak ni in Greek ho van pathian ming choya phu ani e khover vo tak hi kumsang khazasari somriat pakhat khan William Herschel chuan telescope mangin hmuchhuaka ni atanga kilometer tluk le dingon ni point pakwa la omin Voyager 2 khan kilometer singriat fel chawa la atangin he planet hi alo en fiato thala khatanga lam dan chuan hun liam to a khan Uranus hian deng tu nei ni in mithiam te chuan an ringa voi khat mai ni lo voi ni lai hi ni in an shabok hei hian planet hi a he zonga tirin bolti lirang deuh hian ni hi a hela ni voi khat hel chuanan hian khovel kum somriat pali set hun a mangbok Uranus hian thla hi somni pasari nein heng thla te hi Uranus ron deng tu atanga ron siam chuakani an ring bera planet a he buina chana po hi a soifia danom chun ani bok Uranus magnetic north le south po hi polar north le south nen hian om na mun ai nang mia lo boka hei hian planet khochin hi ahong danglam na sa le ti hian han suang to ta la planet chim top south pole lam hian ni lam hi hoin mar top lam hi chu thim cha mu pin kum som ni pakhat chung atuam don ti na ani chu kum sang ni som pakhat khan telescope chuan Uranus a thil thleng dang dai tak hi alo la fu to Uranus chum pol khara hian thil var phut mai hi lo langin astronomer te chuan hei hi methane thlipui ni in an soi he thlipui thla hi Hubble telescope point la in he thlipui hi US ram tiat fel se talian ani nge chorwalin he methane le ammonia cloud temperature hi -192 degrees Celsius avot ania he planeta thlithle na chong hi darkar khata mel zathum somruk zeta chakte in akai theibo hei baka Saturn chau hi kan solar system a ring nei om chun anilova Uranus chuan ring hi set ni nein inner ring le outer ring ania
akara hian mun ol ve te omin he ring hi equator chung dewa hian a om Uranus pir pui icy twin an ti mai Neptune om na hi chu ala la zoka ni atang hian kilometer tluk le ding only point panga vela la omin ni foi khathel chuak tur hian khovel kumza somruk panga zet hun amang Voyager 2 khan kilometer sangli zariat somni pariat vel chawala tangin Neptune hi ain thuak thuaka he khofeli chu vule lungtein ain pol deuh ber alai mu kor hi kan chena khofel aya alet pakhat point pani vela lian rock ice core han tiang chi hi ani mai thei thu scientist ta chuan an soibo he planet mun lia than mun thum hi chu hydrogen ni in mun khati chu helium ania methane hi chete omtel vebo he planet apol phut na chan hi chu engain the dar sarwang hi ania red wavelength bi ka hi chu aporuwa ka methane oma hian lo hi plutung Jupiter ming than na pakhat red eye ang chia khan Neptune po hian dark vortex lian tak ani ve poka cyclone lian tak ni in the great dark spot anti mai he hol tlanga kilometer singkhat sangkhat seta lian ania he cyclone hi khovel tiat deuh thol lian ani Neptune na hian he cyclone hi kalkualin darkar khata kilometer sangkhat za seta chakin akala hei chau hi Neptune ina athil kol alanilo Neptune hi kan solar system a thle nan tamber mun ni bokin darkar khata kilometer sang nia chaktein he planeta hian thlia tle thin thle chak tak siam tu energy hi nia tang local ni lovin a planet chungril a korlam naya thil thleng a omwa ania ani na taka chuan Neptune chungril lama hian internal heat source omin nia tanga energy local ai hian alet ni deuh thua tam energy hi asiam chuak Uranus ai hian ni hi la hlat chok ma se alum deuh hlek chok poka hei hi a chan chu a boruak atmosphere wang hi ni in a chungril kora tanga lumna lo chuak hi alo von that wang ani Uranus le Neptune te hian magnetic field tang dai tak an nei poka an firdan le magnetic field omna mun hi inang lovin planet dangte ang lo takin an magnetic field ti chu a he zong in awma hetia awm bik na chan le om hi hriat alani lo Neptune magnetic field pe chu kan chena khovel magnetic field ai hian alet somni pasari setin achak soka Uranus eroin kan chena khovel magnetic field chak song punthuma thena mun khat vel chau anei thung heng khovel pani te hi vo mel tak ani ba kha an magnetic field hi dangdai le ma se an chung lam kilometer sang chuang thu ka hi chuan heat le pressure an sa thunga chu wangin a chung lang lam hi vot ma se a chung ril lam hi chu alum tak ani thung soitong khan heng planet pani te boruak hi hydrogen le helium mangte an siam ni tlak puya methane tle ma song tel bokin he atmospheric layer noi lam hi chu icy material tui ril muk tak entirnan tui methane le ammonia te hian planet laimu kor hi an tuam chua scientist te chuan heng ice giant pani chunglang lama hi chuan lunglu hi asur mai thei an tia asur thei na chan hi chu heng planet chungril lama thei chuan heat le pressure an sat em awangin hydrogen gas chu liquid metallic hydrogen a ain thlak to atmosphere a methane oma hi ke chein methane om 4 hydrogen atoms hi ain son chuak le carbon atom pakhat la chambang chu pressure na takina asor muk fak nuwa lunglua hian ron changin asur ta thin ani Neptune core temperature hi degree Celsius sang sari zeta sa ania hei hi ni sat zong nen hian inang velin Uranus core hi chu degree Celsius sangli zakwa samriat pania sa ani soita kangkhan heng planet chung lama hi chuan lunglu hi asur thea achung ril lamte chu lunglu tui rila insiam tuipui liquid diamond ocean ani theibok
mi thiam te chuan lunglu tui theina melting point the zir chiangin experiment an nei na chuan tui ang tho hian a khosa vea heti lai hian ti tui har sa tak ni in a melting point tak bo hi te har sa lea temperature sang takati sat fak hian graphite ta achang dai the scientist te chuan laser mangin lunglu hi an kapa pressure makta tuai somlia na a tuin pressure hi makta tuai som pakhat vela an ti niam le nuwa lunglu ron chang thret pol hi anom le ima sela scientist te be sei lo tak thil a thleng tlat mai lunglu ron chang te ho hi lunglu tuirila hian pil velovin an lang tlat maya tui chunga vort lang ang deuh hi ani mai hei hi Uranus le Neptune te temperature sa zong ang chia in experiment hi nei ania chu wangin planet pani te in siam na manrua 10% hi chu carbon ani ringin e liquid diamond ocean lian tak hian magnetic field ta po hi akwai her danglam ani mai the antibok heng planeta te hian ruwa anga lunglu sur le lunglu tuirila in siam tui pui hi aom tak angem ti hretur hi chuan spacecraft hi thonlu angai dona tuna hian spacecraft thon tumin ruam manna mek ma se kumsami somli vela chau munle muna zir chianang chi chu a thein a rinom